Programa Cheqanchay ñannikita hamushan qampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskay chunka qanchisniyoq. Agosto killamanta. Proverbios p'ankapi iskay chunka kinsayoq hatunpi huch'uyninpi iskay chunka kinsayoq ñanta kay hinamanta Dios palabranqa. Chika kaqta rantikuy amataq kachariychu yachaymanta umanchaymanta yuyachaymanta ima. Tata Dios palabranqa nisawanchik hermanosni kay chiqan evangeliotaqa rantikunanchis tiyan. Chiqanta nin nuqanchik maskh'akunanchik tiyan. Chiqan ñanta sumaqta purinanchispaq rantikuy nisawanchik. Imayna rantisuman? Oracionwan, Tata Dios palabranwan, iglesiaman rispa maskh'aspa evangeliota rantikusunman chiqanta. Charayku nin kaypiqa Dios palabranqa pruebasqa nuqanchista nin yanapawanchis caracterninchispi, vidanchispi astawan chiqan kananchispaq. Charayku nuqanchispiqa kay Dios chiqan ñanninpiqa Dios palabranpiqa astawan nin hermanos kaypiqa astawan nuqanchikqa sumaqta sayasuman, pero chiqanmanta mana apartakunanchischu tiyan. Maychus chiqan Dios palabran chaytaqa mana uq ladum churananchischu tiyan, sino astawan chayman hina qhaskikuna sapa hermano, sapa hermana. Qawarisullantaq kaypiqa nisanta kay Salmos p'ankapi hatunninpi nin chunka iskayniyuq huch'uyninpiqa nin suqta kay hinamanta Dios palabran nisayanchista. Tata Diosqa nisqanninta ch'uwa llimpuchasqa qullpi hina mayqinchus qanchis kuti ninapi ch'uwanchasqa hina. Entonces Tata Diosqa chay chiqan evangelioqa nin nuqanchispaq hermanos kaypi nisawanchisqa limpu. Dios palabranqa limpu, mana ch'ichichu hermanos nin. Pero kay mundo runalla ch'ichita hina rikhuchin, pero nuqanchispaq nin Dios palabranqa limpu. Y chay limpupi kawsakunanchis tiyan, chay limpuman hina nin purikunanchis tiyan. Charayku sapa hermanoqa mañakuna tiyan. Chaypaq tiyapuanchis hermanos, piskunachus yachanku, pastores kaypiqa, piskunachus Diospaq obranpi trabajanku, paykuna mañakunanchis tiyan. Yachachiway kay chiqanta, kay chiqanman hina yachachiway imayna ruwasaq, imayna purisaq, imayna thasqisaq mañakunanchis tiyan. Pay kay ministrosqa paykunaqpata debernin astawan chiqanta rikuchinawanchispaq hermanos. Pero ima runanchis tiyan, mañakunanchis tiyan. Tata Diosman mañakuna Espiritu Santuta, mañakuna Jesus sunqunchis kawsananpaq, mañakunata hermanos Dios palabranta nuqanchisman apamunawanchispaq. Charayku kaypiqa nukunan tiempo tiyapuanchis tukuy clase estudio. Y chayta mañakunanchis tiyan sapa hermanopaq astawan chiqanta purikunanchispaq hermanos nin. Tatay yanapawayku kay p'unchaypi palabraykiman hina thasqikunaykupaq kay palabraykiwan llimpuchawayku astawan chiqanta purichikuwayku tatay ama saqawaykuchu kay laqha mundupi qanpaq hina kawsachikuwayku. Chapawuq hermanota hermanata qanlla diriji, qanlla chiqanta pusakuy tatay, tukuy chayta mañakuykuq k'ata wawayki Señor Jesucristo sutinpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.